برئيس دكتور أميد زور بخير بين خوتان وحمو أعضاء وفد هرمي کردمان بخیر بین سر هر دو تساو. دنوا ترکیه، عراق و رما کردستانی ده لستانبول لوتکه بازرگانی بریو چو. لسر ناو کردستانی سروکی دیوان جواتا وزیران امید صباح، سروکی دسته و برهنانی محمد شکری و وزیر بازرگانی ترکیه محمد موش لگل وزیر بازرگانی عراق بشتاری لوتکه دکرن. لوتکه کوش بو باشکرنا پیوندی و بلندکرنا بازرگانیت ناو ترکیه هرما کردستانی و عراق دهات درست کرن. محمد موش وزیر بازرگانی ترکیه بو کردستان 24 تایبت را گهاند او آرمانج دکن کو ددمین پیشته پیوندین سیاسی و بازرگانی هرما کردستانی را باشتر بکن و عریشین هیین لبر bازرگانی جی çareser bikin. Tabii pandemiden dolayı gelişler çok yavaşlamıştı. جبر پاندمی هاتوچونا مکیم بوبو لی بداوی بونا پاندمی را امی بهتر بشن هرمی او بین ایروژی ما اف فورم پیکانی اف فورم وی ببا قناخه که نو بو وان پیوندین مین آبوری و بازرگانیه امی ده پروسه بودجه ده جی سالا پیشیا مو بیوه هم بو عراق و بو ریببریا هرمی یعنی هولری هم جی بو باسرا و باجاریندن بهتر بچنو بین ام دخوازن پیوندین آبوری درخن قاده که جورتر هنکی ماسین تکنیکی هنال گمرگی وک موضوعات حقوقی به وان هاتوچونان انشالله امی بلزگینی هم بریاران ور بگیرن و وان کشیان جی چاره سر بکن. Sayın Irak Cumhurbaşkanı ve Seroke desteğe civata veziran Ümit Sabah Osman jî diyar dike hin keşen gümrükê yên li sînorên Herêma Kurdistanê hene. Digel Tirkiye dixwazin wan keşeyan çareser bikin. Ümit Sabah dide zanîn di destê wan de zêdetirî 1055 projeyên veberhênanê hene li Kurdistanê. û dixwazin digel Tirkiye li ser van projeyan di sala 2022 de kar bikin. Di nava wan çaksaziyan de projeyên bazirganiyê, bankayan, çandinî û xwezayê jî cih digirin. زۆر سپاس ئێمە لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێز سەرۆکوەزیران کاک مەسرور بارزانی لێرەین کە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروە پیاوانی کار و مستەسمرەکانی کوردستان لەم کۆڕبەندە بەشدار بووینە. لێرە ئێمە ترکی کۆبوونەوەیەکمان هەبوو لەگە وەزارەتی تیجارە دوێنێکات کۆبوونەوەیەکی زۆر باش بوو. لەو کۆبوونەوەی باسی گرفتەکانمان کرد کە ئەوەی کە بەربەستن لە زیادکردنی ئاڵوگۆڵی بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و هەروەها لایەنی تورکی. ئەو ئەستەنگانەی کە کاری لەسەر دەکرێت ئەوەیە کە مەسەلەی یەکسانی نەبوونی جێبەجێکردنی یاساکان لە هەموو دەواازە سنوورەکانی دەوڵەتی عێراق لە زۆر شوێنی هەرێمی کوردستان پێناسەی گومرگی جێبەجێ دەکرێت لە زۆر شوێنی تر جێبەجێ ناکرێت بۆیە دەبێت ئەم بابەتانە یەکلایی بکەینەوە. سەرۆکێ دەستەیە بەبەرهێنانیا کوردستانی محەممەد شکری jî diyar dike کوردستان ji bo veberhênanê welatekî ewle û guncaw e. Ew dixwazin bi taybet kompaniyên Tirkiye yên avahiyên bilind çê dikin kompaniyên xurek, kiştûkal û kenzayiyê û her wiha yên çandiniyê veberhênanên xwe zêdetir bikin. Mercên ji bo veberhênanê yên li Herêma Kurdistanê têra xwe firehin. Türkiye welatekî giring bi nisbet Herêma Kurdistanê ve derbazaka serekiye û em ji sereka Tirkiyeyê bu ticaretê wekû wezîrî ji behs kirî beyna Xelîcî û beyna Asya û beyna Avrupa Kurdistan dewrekî gelekî baş dê hebî müsteqbel bu ticaretê. û bi dilniyayê bu meselet istismarê ji Tirkiye welatekî zorê giring e bi nisbet Herêma Kurdistanê ve nukel hereka bînasazî ya drûstkirina bînatê bilind şerîkatê Tirkî dewrekî başî hey em hêvî dikin ku li müsteqbelî baştirî ji bîtin ew hereketa û mecalê şolkirinê zor Kurdistanê ferawane ku şirketê Tirkî bên têda şol bikin. Di lûtkeya bazirganiyê de li gel nûnerên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji rêya bazirganiyê, yekitiya veberhênaniyê, müteahîdan, hawirde û hinardeyê û ji mareyeke zêde yên kompaniyên ji Kurdistanê jî beşdarî di korbendê de kirin. Di encama lûtkeya bazirganiyê ya di nava Tirkiye, Herêma Kurdistanê û Iraqê de beşdarên korbendê çavarê dikin proseyeke nû ya bazirganiyê dest pê bike û asta qabareya hecmê bazirganiyê jî derkeve ser 20 milyar dolaran di nava Tirkiye û Iraqê de. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.